Aquí, ya se ve bien ahí, ¿no? Sí. A ver. Pepe está aquí. Di hola a la cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi tubo? ¿Qué pasa? Amb permís dels pares, amb permís dels avis, amb permís de la família i amb permís de la família, i naturalment amb permís de l'any. Voldria, Víctor, donar-te la benvinguda. Acabes de néixer i encara no parles, no camines, no tornes, però el més important és que ja t'estimem. Sabem que encara que estàs entre nosaltres no ens parlem. Sabem que podem donar-te el nostre amor, però no els nostres pensaments, perquè tu tindràs els teus propis pensaments. Sabem que podem arribar al teu cos, però no a la teva ànima. Sigues, doncs, benvingut. Els teus pares han triat el nom de Víctor, un nom fort i amb masculinitat. Víctor, el que veus, un nom que t'acompanyarà tota la teva vida. Voldria recomanar-te moltes coses, però això fa de mi, i a més tampoc em faries cas. Si més no, m'agradaria que t'emmirallessis en la teva mare Regina, la reina, que, sense ser pobilla ni hereu, ens va, ja fa anys, destronar a tots, i encara ara no deixa de sorprendre'ns. Felicitats. Així com també trobar en el clar somriure del teu pare, Emo, la seguretat i valentia que només ell et pot inculcar. No ho desaprofitis. Felicitats. D'això se'n diu tradició, que ara es renova una vegada més en Víctor. Que te'n sentis orgullós de la nostra història i de la nostra tradició. I la tradició diu que el padrí, que ara parla, té dret a posar-te un nom. Un nom del que n'estic orgullós, que té una gran història i que forma part de la tradició. Si us plau, Víctor, et prego que acceptis el nom de Ferran. Tota una història d'una gran tradició. Ho segur. Gràcies. Víctor Ferran, jo el passejo en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Pero aunque lo hemos explicado a través de los siglos, Dios nos ve como una familia y el mal de unos es mal de otros, y como nos ve como una familia, pues el pecado original es algo que pesa en todos, este pecado desde el principio, aunque esto no quiere decir que este niño haya hecho libremente ningún pecado. Pues bien, cuando se bautiza un niño, no se le van a perdonar los pecados de su vida, no ha hecho ninguno. Lo que se perdona, digamos, es este lado en el mal que llamamos pecado. Por eso existe el bautismo en el pecado. Una visión nueva o de una vida nueva. Como Víctor acá, también lo llamáis en Jesucristo. Víctor, tú no te das cuenta, pero estás recibiendo la luz de Cristo. Complemento de lo que el Señor mismo te va a confirmar tu vida cristiana, entonces ya completamente por tu cuenta, que adquieras ese Cristo, para hoy conocer Senhor, fez a mim maravilhas, sana o seu nome. Y a todos, muy de verdad, enhorabuena, que paséis ahora una buena tarde juntos, a Aina y al que no quiere llamarse Monaguillo, pero el secretario, pues darle una merienda especial que se habrá ganado.
A todos os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Felicidades. Gracias. Hola, guapa. Mira, está ya. Sexy. Com rius? A ver, cuando quieras. A ver. Venga, va, las dos. Vosaltres saltaven Muy bien, ratitas. Ara venim, Aina, ara venim. ¿Qué le pasa a nuestro chiquitín? Sí, le han hecho pupita. Le han hecho daño a nuestro príncipe. ¡Ay, qué tristeza en su día maravilloso! ¡Qué tristeza! No, jo li poso...